Watch Akee on Reeby television this and every Saturday at 4:30 p.m. Akee Noni Ule Ubali. Yo abadabi muna hu ejigbele ko ni okuleje ma wo enwo ehawo takabo ni ule Reeby TV ni wo para rap institute ko no e ka ba ogbon da ho maji ejukefa YouTube and allo Facebook no ngwana Akee wo he ma me no bo no le ni bi ni onu ni onu sisi kaja Akee ndu pa ka bo tu mi ni egbela me ficho ni onyon onu yeshi ene wa ngwana Akee nyo ni aje fashion breast cancer ni for form hela ne ba ne wona ka fofo ne ka fofo la ne gbegbe me pile no ni ke ba ke boni sana kula yenga ene wa domo na wa chike ba wa testing center clinic ko wa ke wa nyami ko ba na sana gba ya for foreign breast cancer ko ni e twase wo ya hi nyami yo wo mbode manje aba wana wo gbe ke omlicho ya fine na cho mi owula papa nga Victoria Shitu Tete engineers ya Teshi community clinic yo wonye eche egbe eha wa agbone agere ofite bi wo ba wo san bi mo no nyame yo mamines ko ba ko mune alo no na mi aje fo shan breast cancer ni wo fofo ye afofo hekula mo ila ne bai me yo ka ma lo meje onile no yo ye nike breast cancer na e ha wo no da afie October akona kanyo ke fonshi ake wakafio awareness fufo hela niji breast cancer no wona ake egbeye wa neke hela ne efio ye hu shimon efo ye femo fehi no jino ni da October ye afile fe mie akona ke nyo ne ke fonshi na ha ni ye leoni ni ha ni neke fufo hela ne ba kenini obanya ni ofe ni eje ye wo sate alo ka onne kopo egbeno ni abacho alo bo mlamba ni banya ewa ne hani ne ke hela ne e ka fite ni mpi yo gbomochu emi alo po e ka pata ohie yo wo nye ro si esiba me ni o ba je si o ka ne ke breast cancer ne efio yi si me won o tie e maya no poten eji hormonal problem ni ka ke hormonal mostly iye ka chowo honye momi da nyongbele lani wo ye hormones come ni ye wo mi ni ebehiami no ni yo hiami hu ekole afa no wo nyongo efe ye lede nche eni ana ni bi come na ke wo yami ni naka ni ha agbe na ha ni hela come nyu efi oye efehi yo ora no yes ma mi ko ni ma gbe na ogbele ni bi come ni for fear ni ha bona ne kem breast cancer ne tomo incho hie nwi omwe nke nya ake breast cancer eji abnormal growth obana ke hormone ni ncho hie ni wie ake ebada gidigidi tomo ogbele o pipe obana ke kabode ncho ogbele ye be ne ba abale jogba shika pipe fiti obana ke ehu gidigidi na kanu ogbomochu eyo ne ke abnormal hormonal growth ni ncho ne no ha ni fufo mi lo ni yo mi eda gidigidi no ba na kashi ha poi ba fufo mi ni esa ni ha ni eba mi ni ne ke poi ni ba fufo mi ne ka oko ni ne ta he shishije ewa mohi ka anyo mo fufo oba na ka abana poko ye mi na ka po enye ewa mohi ni agbene hu ka ne ke po na ni wo yo ni eji breast cancer okadi na ko ba ne ke mo fufo mi oba na ka ha ni fufo na abu echi oke ya mi agbene me ko me ha ni ame fufo na abu echuo me ko ma no wa mehe me ko me no wa me ko ma no wa mehe agbene hu ka owo onine no neke sani ko owo onine no neke ofufo chuo ni ma na abu ele hu enye ni ewe no shimoko ni ena neke breast cancer ni wo yo he ne ka ewe ni no neke fufo chone ewe no be mi na ka ya nwele shiponso eko o fa ye oyo mo mi ye o ke po e ko me hion fufo mi kokon de no onu ewa
wa mo emu one wa mo te feta gbon se so kwa gbon le nche la gbon nu oni ni enye ya gbon onu opense ya mi gbon no ni nko bo ake shishi je ewa ohe enye eyo afi enyo alo afi enu mo dani bopo onu ona ake noko neke bato gbogbo wa noko na chole mammogram neke scan ko ka asha e ba je le mlan dani obana shika ake ni eta ya shishi je ne ba ne da na ele wa ohe ake ni chuchu eje meyo na gbene pa ko e ba he hyin ewo bene ya no ne da agbene ba ha ni ewa ohe no ya ba ni game wo cho no kwa ake modu oba na aka ofofo bi ene yo nga shigbe oba na aka e ba bon ohe wa le hu eji okade ya ekome tom no cho ka okade ni ke ona ni twan se ona breast cancer ka ofo ona po ye me onu owo ni ke ne ba ona breast cancer ye what time ko won ni le mi hu akeke ti ta flash ofo bi do handle live I for ake do handle ona breast cancer and na kan ko ye mi oh fine no ele imbe idea pe shi na je fufo ha mo ke breast cancer ba to mo be ni ncho hie ni nke bo akeshi abnormal hormonal growth ake lo ni yo fufo mi da gidigidi fe beni sani dale no ke ba ni gbike ni sana ahale fufo ni eye helai komeni ekeba wo ye fufo helai pi obana gbike ni ke emami hale fufo na eye ha na emami fufo fun de ha na ewa na hedo na ewa ehe no koneke je breast cancer no ncho yen nke wa ke breast cancer no lo ba na po afi oni ni eneke ni ko okoni ne komi on ba support fufo neke no kele ba yale in a circular motion ni di tomo round alo koklo bemli ni onye ke poye mi oba na oni ni ake ne support ene ba ashile no ba na ke poye mi ni enye no ni oba na ke breast cancer shi fufo na ha ni gbeke ye no fufo fen wa shi with breast cancer e ha po ba he kome no mamnes mam bege shi ye wo breast cancer mi ani eye age ko anaye cost na no na so I'm likely to get breast cancer tomon chon here wi aka breast cancer moko fe moko banye na shi mo nwoye afi kome ni amele o blofo ba ke prone to breast cancer ke 50 years ke ya eko hunji ake ni oji yo ele it is a prime factor ake ko je nwe oba no ya lo no kwa mojogba alo bo ya na neke abnormal hormonal growth ne le hu breast cancer na yo he ne oba na eko agbene hu wo form mi hela eko yo woku mi ni oyo da na wi osane kwa ake ke wo ye ho la e ba antenatal na bia ma ake hela ne ke yo woku mi diabetes ye mi lo bp ye mi lo sickle hela mene sickle ye mi lo tafla che gbili ye mi lo se ke ye mi lo keka me hi ngbo ewo keka me ke da bi wo ye hela ko me na enyi o ye woku mi no na ke breast cancer ni wi ne ke ko yo woku nyoko ye ko pen ni bo ho ya le o no kwa modogba bo hu obanye ni oye ko no e wo na ehi akeka otehela chamo na akone ke wolo na afoshi na abibo ake na ke hela ne e ko yo woku mi lo ke ko ye mi ka no hi egbo hana na ke ko ye mi ke ka ba akwabu aba lebeni aba anye na achoni akwabu agbene wo ye ko ni di inactiveness what me pi e ka je chele wo chu noko no nji watashi ka wona nuko nu waju ebe wo ye ni ka wo ye ni keke wo na ka inactiveness na le hu enyo ni a pronoun to breast cancer aka yo enyo mo ye enile mi e wo hye ani fe mo ikome ni ko fe is a form of exercise ni e ba anye ni e hani he like ikome je breast cancer pe e ka ba osate e ko di aka yo e ko te hye sani o ko bolo ni obe ka obe obana kala chabo is a form of exercise no ka foko ni nto na chi ofajiami na eto na ke hela gbonyoko e ba ha bo e ba je yo osate kuchana ata bemi no ta kuchana le hu exercise e ko no le gbolu opa mi obana ke beni ota e gbole kan ya o ichomi shito na po ni a form ni bp ni shia ni femo ni is a form of exercise je joy awo shoe no wo trouser no to t-shirt ke fa ko ka fono no to jog page exercise shishia ni bi fe mo ko me nyombo e fe le in a way ake
ne ke ni bi ne fe ba gbole wo po ami shi bi ana ni ha ka shika no won na chon ewo bi ana wa ha yo me number 4 ne ke ni na ha wo ni wo pi ame ni wo jake wo fe na ka me shashe ame bo ame na ewale ni wo fe wo bo na ka ni bi e gbojo wo agbene ni e ko hu ni ba anye ha ni yo ana breast cancer ji ho hie mo ka o hie ho ona ne ke hormone ni inwie here la hu ono baale gidigidi oba na aka me ko ma ba ka na hie ho na bp na diabetes ka o hie ho helipi nyo echomi nke ba ho hie mo ba anye ha mo eko agbene hormonal pills aya me ko me ni ke ka mete pharmacy le de nche doctor ma ko to fan akole ke ke te ane aye tofa ni ba na nu na hwi eko ya no ya ahia o le ni yo tofa mi aka mo le hu etu o sky wo e ba ho habo neke family planning tofa ji na hu eko me hu ha mo no oni ke efe abi oboni no oni ncho yen wi akashi ka ote eko na bi bo ake neke hela enye okumi e ka na efe bo he gbele no kete ka ma ke neke hela ne eko yen okumi bona afa ka tofa kopo ya habo e ka na beni aba habo kasa na jie no jo ake eko afita hejo na ake habo eko hunji agbofe mo ni ji obese oba na yoko ni edane bi ane ko ka me pe ma mi gbomo eda hu enyenye be ne ke fio ko kale pe no ke o na jele tete ke yo wadro mo so amede ncha me ho to fa me nko ni ne ke ni bi ne e ha mo hela je breast cancer pe shi hela ko me wo ba pa fai ake dani mo ko ba nu to fa etie be nke hela chamoko ni to fa ni sa ake hale no yo no ta flat hormone ni ro isanene onye na akwonye no na aka ke oye hormone ne ke fale no wasa ni onna ne ke fale ke fitahi no obemni ni bode ncho ya no ahi otofane olaka no ni fire o miye no ko wo so ohi o ya gbo na ni o ka hwie no na me fe nyo ha wo hela yo wo nye wala do si ka wo yi mamile ke wote mamile wo ga me masane me ko wo na gbono je me ko me mo ka o be pie breast cancer ka ta fa che same shomo ike ba ka di nuke yo pe ni yo pe ni nu sokoro fo ira le breast cancer family ga shi ka ni ha breast cancer me jibo ojo mo ne ke ko ne ka ke fofo nu ye fofo yo ye fofo ji no ko ni oba na ye chichino nu no ye pete shi yo no ke ebo ba na ke fofo ejeko ye chichino ni eye bodo hinko me hu ka me mbo ba nyo na me fofo shi nu foka no ba na be ko ye hela ko no ba na ke nu ko eje fofo shi no ma gbomo na na fofo ji yo na gbene fofo eye ni pi na ke fofo fio to mo be ni wo nyemi nu ewi ake ka pene na sho fofo ha mo breast cancer lo ke ka sho mo eni ha mo sani a sho fofo le sana sho no no safoko ke fofo a sho ka sho fofo abo ni ejo helai ni ji breast cancer ke fofo helai ko me ke jo o wala shinemi kanya ba ko e wo ya poster ko ye wo nwe bi ene nya ba na ka ha gbe ke ko fofo papa ko fofo ni enmo je gbe ke ko fofo ha mo mi nse yesa mi nu chumo ne ke ko obi nu nko no kopo ne ha bu no bon le fofo ha mo pe ba ha bu kan no kopo ni ne ka kpo ne ko ni nchon ne ha ni cancer ne ko ba fofo mi ye so mo mi eseli ofen no ye na meke ame fofo kama ame hie won pa ame fai nyama he nyone no ni ji October nyone no nya na so anye fofo ha anye boni afe ni woka na breast cancer ka so fofo ha mo feel relieved ko icho ngbabo po ni o so fofo ne o ba na ka shikabo yu apo na so habo alobo nu apo no so o ba na ka no fia no ni fia o ba na ka o he jobo mfua agbene fofo yo ne akesahi ka yo ye fofo ne ke wo kabane ba nyaminu bodan cho ba na ka ye na yo ni esa yo fofo ehia no ha ni nyone no wa ka breast cancer ne yo fe yo anme egbe ninu aso fofo ni agbene hu e ba mla ni wo kwa efofo wo ba kwa ke hela ne ka pa na nu wo che ko ye mie ni wo na cha ba mla e hale boni afe na nye ke efofo na enu anya e shika ye nunde na nye na ke sehi na agbene ke e be na ke ye ashimashimba
wọ́n wọ́n sàn bí wọ́n náà gbé ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn alo mẹ́ẹ̀bẹ̀ sàkẹ́ ṣe yòó ọ̀fọ̀ check up ya ní akọ ẹ̀wọ̀ ọ̀fọ̀ ẹ̀hà mọ̀. Oh, ake yòó because of hormone ní yòó ìwọ dáa bèkẹ̀bẹ̀ ní ẹ̀fẹ̀ sani onye ní ọ̀fọ̀ bá ṣe ake dáa fìyẹ àjí ọ̀nyọ̀ nkọ̀ mẹ́yẹ̀ mi níjì October náà ake nò ní wọ́n jẹ́ ìwọ nò ìwọ nò ní ìwé ake ṣe. Nyone no fe mo ba anye yo ba anye ba cheki nu fe nu ba anye ba cheki wo he shika free ko ba ni hela ko ye miye wo ba anye wo na noko ni je noko ni wo na ke o ne efita fofo ye gbomo fofo ko me da fe ko momo shiko ba nu wo na ke no nu wo na cheke mo da ni nyone mi ake ne fe breast cancer week o chofa hamo alo noko ni sana ake fita ye shika he mo eye melon shika ofe na ka no meni nyo na egbu shika ya anwe ofa na mamines ani breast cancer egbe omo imbra egbe omo papa breast cancer ka okwa cancer wo ya cancer pi ekoji ovarian cancer wo ya breast cancer wo ya cancer pi shile fofo no na epe wo ya cervical hu le no breast cancer ko 30% o ha minja ete le ji money ha minja no mo ete 30% no mo ete 30% ni egbe omo wa ko kwe ye ni egbo ye cancer to mo no ni nche o ye cervical cancer o ye breast cancer o ye ovarian o ye cancer ko me ko kwe le fofo no ne enyo egbe omo wa 30% di no ni enye pata ma hie yo fa na mini jinga wo no yo alo nile no yo baby yo shiya ni wo traditional sector mi ke fofo ya wo pe na ga bo ka agba no mini jinga wo no yo ye nya fine je fu wole no ni no na medumo na meka gba fofo mo shiya wo nile na mi ka mo ko fofo nwe he echi ebenke hela chamo ni benkele kona akwa fufo koni chamba papa ni sa aka ke hale je ko fe ko sani agba e ko ye ni ka ke to fato epo e ba anye ni eya no wo je fe sa no ke ya na agba abo ye sha be pie keke fe na agba o ba na keke me ke ba bie keke e ko ye be na me ko ba bie keke ni bi efite ni bi njede da na me ke mba bie wo won pa fai ni ke onu ya ko fufo wo efi ono o chi obenke hela chamo ni petebo yo wo ma me yo la do tu so wo ye fofo ke jo gba ni ke yo fe yo we kaji o ke nu ya no o le ke so fo be mi le so be gbele ha bo we ngani ona breast cancer ne pe nga ko ni ko ye ejo mo mli ni wo je me ye je ba to jo gba ko je ni fofo aswa si enya wo ye si ba mi mo ko ne fofo be na jingle no sani afo ye no ekpene buko ne ekpeno ile wole me pelika me ekpene ne ke na force na fo abe to me ke gbo wo ke te me gbero ba to ni o ke kudo alo ke la ka buko ni no dengle no ni sa ke aji to moncho hie nke bu akeshi no fia no mi game wa wi mo ko ni wo ka ke gba pi ape pi no anko akeko oye no na chakemo alo na ko fufo mi wo epe chi obenke hilacha mo fe ni benkebo boni afe ni anacha ba ha bomla shi monko ba amla na ekoye be no ba wo na akashi ne ke fufo ne ni na fitie ko janwe oba sana fo ha bo aba fo ha bo ni be pia ngo mana e ba ka ba ke fufo ko me keke gbo bi ane wo ya no ko ni blofo chole prosthesis fufo obodo ni lehun ka afo fufo e ko mepo na ka wo je no ka wo brazia mi e kamoko ebata he na ke jo fufo ni no won panye fai ka okata shi ahun me ko me ke fia ma ka ye kaka ke nye to fanche machine prayer camp won panye fai breast cancer je prayer camp helani agbene je to fanche ma helani doctor helani ke fe bu chi obenke ko na nachaba aha bomla bona fe na akafo ni ka fo mpo wo ya no ko na akaba wo je ma aha bo ni ko wo brazia obanye oke moko ba ke artificial awo jeme ni ka akwapo ana akashije bodi enche ofufo ni
wo mama ewlado si na agbe mo fa ne breast cancer ani e chego mo helani mpa ofa ne da bi breast cancer chenge mo shino ni ncho hie nwi akashi enyo echo wekumi hela wekuku eji ake ame hela ni ame no pa ame yone ko ye na ka woku emi ele sani olo no kwamo ko ya lo no kwamo obanye ni ona no ewo echenge mo shimonka eye owoku mie sani otu ochaba agbene hue aya me komeni dana me fufon wa me dana me fufon wa me ne kegbeme na hue ko ya lo no kwamo le hu obanye ni ona no ka na egbapi wo ye me ado ke je chega mo ila no kam ko osha ne mo tamache ene ko ka nya fele ka nya gele se mo chobe kele no kele na wi mo sane gba ko no wane chike be ke that fu ne anya akwa me yo wa mle sawo o na gbe yo mo ke na gbe fe ya breast cancer breast cancer eji hela ko ni eye je mu mo mi hela ni no yo ba panye fai ka oye no na ka ofufon fo he wa chi obenke hela chamo fe ni benke bo agbene kemoko okeba na ke o no na yemi ne no ni ni sa no fe ne ye shiba mi no ye no bona fe no ofufo ye gen no nye no ka ye shika yo wude no nye ni ka ayepu no fe no fi obo yo gbomochu emi o ya jobo fo agbene hu ko nye no ke so he na ke ye na yo ni mba shimo nka fo ye jeme no ba bole ma gama he akaba yo he fo wasumoni no ko na kan eba no won pa fai nyone no moko fe moko niji yo fe yo nu fe nu wo ye bie ahun ka shi nyone egbele nye chi anye benka hela chamo fe hela chamo ko te ka mo oba na kwa ofufo ha bo aheshka eji no ko ni eji free yo wo nye ko nye me yula do ke le te gbla breast cancer bi ha wo ne chowo na agbai ke bona fe ni o fe mi lo nya okula fofo e ka nya na mi akofofo we ha fe ni o le ni ameyo ni ameko fo e ka bo yo be wo ni tumo ba na agbe gba je jama che do te wo gbule ko ni ke do mo ya fa o ke do ko lo ba se ba o gbodo ko lo ke kasiri ni kan no o ke twa do ba je abla wo fe. Watch Akee on Reeby Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Akee, Noni Ule Ubali.